Khubor Thymme ipi waro ki pralog sachisen ki Khubor Thymme yong ka kjut covid-19 hapoh ka Meghalaya da wanra bian chapi da kapnar news tesnya ba ham yam linyo subscribe your new channel we press how to bell nang wa yo ten cho cho phi yo yiki Khubor te ton stang ki Khubor ki bru ki wadang yo Thymme ye ka ni kjut covid-19 hapoh ka Meghalaya hapoh ka arphau soganta da update ki we de mk hado sanspa wingut telade klam wani heliang ki wada light nagani kjut wan da nruspa chipaungun tena do nin kasngi da stang cho cho upten ubon da ki wachat ki wiyo Thymme telade klam wani wiki wada klat hapoh ka arphau soganta da yang ki hado khatlengut telade klam wani Hajari district nagite ki wa yo Thymme naka East Garo Hills dam arphau wingut naka East Giant Hills dam khatsangut naka East Khasi Hills dam chispa sanphau prangut naka North Garo Hills dam arphau wingut naka Khubor district dam prapangut naka South Garo Hills dam khatsongut naka Southwest Garo Hills dam khandrungut naka Southwest Khasi Hills dam songut naka West Garo Hills dam chispa angut naka West Giant Hills dam rupangut naka West Khasi Hills dam chipangut tekini to ki sanspa wingut ki wiyo Thymme ne kisngi hapoh ka arphau soganta telede klam wan i ne liang ki wada chaj hapoh ka arphau soganta kamwada ongan tu mkin rus pa chpaungut telede klam Hajari district naka East Garo Hills dam sangut naka East Giant Hills dam sophau sangut naka East Khasi Hills dam arspa lepaun rungut naka North Garo Hills dam arphau arngut naka Khubor district dam ruphau wingut naka South Garo Hills dam khatkandengut naka Southwest Garo Hills dam lephau songut naka Southwest Khasi Hills dam arphau lengut naka West Garo Hills dam sanphau prangut naka West Giant Hills dam nyaphau nyangut naka West Khasi Hills wan dam lephaungut tekini tokin rus pa chpaungut ki wada light nagani kjut hapoh ka arphau soganta negisngi eklam wani Neliang ki wada klat hapoh ka arphau soganta kam wada ongan tu mk khatlengut te naka East Khasi Hills dam ki chpaungut naka Southwest Garo Hills dam uwi naka West Garo Hills dam uwi naka West Khasi Hills le dam uwi tela de klam wani hawaro na do stang ni kjut hapoh Meghalaya hado negisngi ki wiyo waro he dam ki so phawi hejan ruspa wingut tela de klam wani wikiwa dang hapoh ga jing sumar ne ki wadang yakni kjut waro he hado negisngi dang ki so hajar praspa nya phawingut telade klam wani wiki wada light nagani kjut waro he hado negisngi dam ki le pound ru hajar lengut telade klam wani wiki wada klat waro he hado negisngi dam ki nyauspa arphau nyaungut telade m1 na perdi yong iki wakwa utip dunia wa na do stangani kjut hapoh Meghalaya hado negisngi mo Hajari district kat nungut ki wiyo yakni kjut kat nungut ki wadang hapoh jing sumar kat nungut ki wada light nagani kjut kat nungut ki wa da klat nagani kjut yepi pa da pi heni hapoh waro da mk ukhen heni Hajari district Tay ki Khubor da poch wakut Khubor pi waro tesnya ba ham yamalin you subscribe your new channel khnang wa yo cho cho pi ki Khubor ki Thymme Khubor chi boni pi waro